we will definitely try to put the content box also. So this was a good suggestion, and this time we will ask our principal sir and authority side to please put up two boxes. That is, one is content box and one is suggestion box. Thank you so much. Thank you. Makhan okay pumili ko parents ang sila pwede for respected parents parents ako ni kitang ako'y ay mga sige tabi ba kanag liba mayang sige point mayang dila kari extra high ba kari ano ba suggestion high ba parents niyo di agadi parents yung puno iba yang ni pwede parenting ano ba suggestion ano ke extra kari hen hato sige karang example ng dahil kari ano ba hato sige hato parents ang tang यारगदी हम तो पीवे यारगदी कोई रिपोर्ट नहीं पेरेंट्स थैंक यू कोई एक स्टूडेंट और मां होगी रखना रिपोर्ट की सिस्टर बच्चा भी पेरेंट्स good morning. Han mamata. Akhoi school sige founder wagi ma mother adegi angang sing tamakta dangin chauru wagi ba madam sing adegi somdigi laiba akhoi parent maya lokoi punamak ko om na ay roller selection ko ex servicemen ay na ko na project aduga ngasi ay na complaint box ni ay service oriented any doubt araga adige ko ana kasi ay aduna apabadasyo wasino patabda wasino adili ahan maktada aina napayda sinba hajanin ba amadi aise ko macani ko macana walbina MEITEILOL loan ba aise asti da marar le voice na tabnina kita asway ba ana aduga karigumba noy na nga nagtan jawdaba jawan ba kung kaya masulera bani aduna asway kaya ba lero so hal magtada mayam kibig labiri ba pair adige songde moza pwede headmaster school founder adige angang singde dami charu ba teacher sing sister sing ho aduna ngasi ay nakitang ay tinimudi ay pwede search ay kaya ay pwede school day founder amasung pwede mother na pwede panel mo kahuraga kamay na dyan sige anidi kamay na ngang sinsipo sampai dan sige hay sige kana kau pilih tamu tisu parent mayang singgih mohon sinna nuku pergi teacher sing adige founder mother ho harau bundok seri aduga nonena akhoi ICA Assam Rifle ki retirement aigi isan upase class 3 na 12 se asiki school kai adigi het magi makha tabe KG1 ta kal ne khalo roga di mang sak manarang ya du khalanga nok sukhar nok ni ngom ni adu oe aduna aigi isa se seni founders da kaina meeting chale 2019 da sanba matamsda laibak kiba haidra kari haidra aisu emission adigi firol loningai adigi lare loningai totally 12,000 ke hisab sami adu laibak kiba made corona la pudi anang sirina
taman bang ngamre school shoot hijin kare aduna last ta asomna game ki facility wal pa adigi ane di sida apagi bonsal asia si school da last 3 di na kwe tambagi mahau kang mana aduna si school sida aina emission tab jabani aduna miwai pa haiba si apagi mother adigi school founder teacher sing angang usia mahai si angang ko miwai mahai si apagi damakta kemudian di dia pun nak semua nak tahu panggil nak dia tu kan masuk apa yang ada kita akhiran trend ada sih panggil panggil ada nak panggil ni pak apa yang kita sing ada mother serta kalau school founder nak kau ini kita sembuh nak kau nak bisa panggil lagi siapa tahu ni aise hara kanbir ka pajana tawbiba ai se hoige parenting taraf থেকে hoina kita complain ai na ko suggestion taw jabni kita apa ma do hai jabni asina complain ai ga madang duri je ta sang ro hai din tawbigu ko aduna sumai tawga si tawi ai di apa di angang si KG1 da tamne KG1 da tamse ai san pa di sochunglen ko adu ma ase tha mari manga di waramani school start hoise hauri adu yana progress hoy ba uji ai se ex serviceman amni adu su NSU rain ni ai se sam sam na hai da adu wi apple spring tawo sarko apple spelling tawo ai lam pi ga ai apple spelling tawo samna haida adu aina oja singku thagat tari bidi thamari manunda kumana uji 11 spelling ai padi di 190 adigi 199 98 97 asmai moi istiase aduna discussion ko thagachari adigi agoge founder ko thagachari model ko thagachari aduga loina aina nomase mama asina chomna kanna thau takna le ma jin michinda ari anga ninang larik tamalo tamalo adi di aisu yeng mana di masakti khange chunta ode PP haire madin ma sute mama man di ta kumai ta udara double P haire ma si PP he ta mama se phuwa asumana yamna progress koi yam thagat sari adiga yamna sumba akoi gi angam jamin suru oibiriba mayam punumakku aina parenti taraf tegi harau pundok seri nungai pundok seri hana kitang aina kaijening mani aduga last ta aina complain macha ma ta tau deninge akoi gi PP ba ai se P se ai visa no pa class 3 ding na ko photo ai se 100% na kariya gedra eban se thamari mga dum piram ado rendi corona da pa taw tinga aga somda semi founder da ai Muhammad ai mang re kitang salak to wa thahu mari lalaga tiwi yaga ka sine wa ai haji palang jadi thahu mari to operation ne wa ado mai tawru da ai se we se action plan ado cumdi cume tahu dengan tiwa bedi cume ador su aina cumda tang sarkoi da aina hai jadi bedi masih semaina meeting da lapio aina laple tapir puje semaina pipir adi mungkinna padagani apa na message thai jadi whatsapp thai di har bedi apa ini apple spelling hai tabak na problem le parenting taraf tiga tang problem tiga goyana
episode omna mayam ke taraf ke lecture kitan lok jabni harawe ya ko jabni wajah sing namli founder singna harau in audio hai namda om putna rumjari matang sindai lecture ko jabni. KG1, your KG1 teacher is there. Her name is Miss Bellu. Direct credit goes to her. My young Madam Balana, Madam Bala, she is the English teacher, senior. Especially classwork in Iman Harkatu. Share this is an educational institution. There is no religion. The religion has to keep our we all are same in this ground. I am a class working wasilagi baban kana gumbi amata asim ki parents today, Mudassir ki parents today, Almin ki parents today, Kabir ki parents today, ay kakari sa parents today. Adugo, ay naghaming yung point se, makoy ki parents na specially ko. Ay nakajut daw se, community ang matagita magka against natin. Adugo, ay nakataw siya only 4 students ni ko. Masih wala yung nakataw hirapin yung senior teachers kayo na. Ado na ay present yung sa kisiri ko. Friday Kudindi, Irai Heaven said, it is a very sacred day for our Muslims community. Excuse, when the Friday comes, Irai Heaven is prayer class, second period, group I request me, parents please, Irai Heaven City, like kita kambiyo, masih tetap bukti angang dengan harus masih excuse by the way aku ina only aku ni pandang ki lain tam se hai ni lai city hai mana chuat berada hamoi musi khorang nadi short hospital adubu every Friday da board exam ni Friday this raga ai like chatu ge ai masi exam dai hai amu to re na khalega aduna akoi class Friday hasida it is the utmost request to all the parents of class 12 of heavily asibhagi of the ko adu city parents ni wasilagi babana su thumi hai na khali ko ma tili heading apni almi mudassir kabir asim adigi abuje hai ba angan sing se like phawa angan adni they are good in studies like phawa yauli bani makhoi na ne kari kuba irai ni ta lai khorage hai ba ka ko please parents kaina ima ipa kaina nakhoi direct se phajna tango pure matunda nakhoi si loina tawna an hai you please I parents kina support only have said I really agree I believe it has a go sim tang ki parents na yami ta nagradi anang class se normally 40 minutes have said irai have said man amada mari na ka 4 times adu si skip ta ta di makhoi na focus to yang wa sir madam aduna student life please do support them makhoi ulai di da bi se kitan mati pambiyo madam sir madam ko si harada that is the point I want to put up marak thate was yang mar mani se thank you. So thank you so much Madam Sophia. Khoi parents in the parents ki ani ko photo pere